통미야 트리피틱 सम्बन्धी अनुवादके पुवंकी निम्ति सुनासनु तो त्रिपिटक सम्बन्धी अनुवाद आपले आवे गुल्टका थापु गुल्टका अपुथेन छिताइ संगु गुल्ठाको गुले अपुटे भाइ प्रश्न याला ज्याजी मगु गुल्न जिमाउ ख ठाकु इटा सामने यहाँ वनास्नो ज्या ठाकु मचा मु छिया त्रिपिटक अनुवाद यन्त्र दिगुला थौया चाहिँ बौद्ध साहित्य जगते त सोला छ त्रिपिटक त नु पुस्ता चाहिँ मु कथा कैचौ नु पुस्ता दे नु बौद्ध साहित्य दिन याइ मु कथा कैचौ नु मामा प्रश्न यनदिल चे नु व पिन्टा त्रिपिटक भंगे म प्यासौ निका चार सा इमसा सारने मर्निङ इमटा नु किस्म सार मरु इमु भाषा सार मरु एजु कारण त्रिपिटक पहुँचे इमु पहुँचे मर्यासौ टुका अवज्या ठमा जीवने समर्पण ना कम से कम मा भाषा एक शरीर नेपाल भाषा त्रिपिटक पुवंगिर गासना सुनो आ सोनिसे चाहिँ पुवना चौडो एजा नु पुष्ट पिनो लागि प्रशस्त सार स्रोत चुलाउ चौडो अथवा चाहिँ त्रिपिटक ग्रन्थ नेपाल भाषा साहित्य लागि चाहिँ खिसा सोल्ला छ चाहिँ नेपाल भाषा बाङ्मे साहित्य तक मको नेपाल भाषा जगतलाई बौद्ध साहित्य छ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ख गुवाछि मजिम निकाय मेमेस्मी तथा साहित्य त मध्ये बौद्ध साहित्य मजिम निकाय थिति ग्रन्थ मध्ये त्रिपिटक छ मुख्य ग्रन्थ त त्रिपिटक अध्ययन यागु चोले नापा त्रिपिटक अध्ययन यागु नापै अवस्था वा आयो अवस्था चाहिँ गथे पाले छिराठन तुलना या बहुत स्थिति मर्नी चार जन त्रिपिटक देया मन्त्र मुस्युन हजुर नतिन छ नेपाल भाषा याना उयो कारण इन्जिनियरको आ यो कुछन इन्ट्रेस्ट आउटुका संस्कार चाहिँ बसे मजुनी कल्चर बसे मजुनी बोल अटेनिया तर बोन्यु चाहने एकै पर दिन बरे जावे सम ठुस खुसी हो त्याबले छु हिसाबमा चाहिँ थौ या चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य दुनिन आखा बने यो त छे बना यानाउने बौद्ध साहित्य न छुनेनु नै फिते मन्त्र ते बले दो चाहिँ खण्डत कमुला साधन सोच चुलाटा आथो छु आथो त्रिपिटक ग्रन्थ अनुवाद दिनगा थो सफुला प्याए वइगुला सफु प्याए सफु प्याए विषय सफु गुलबजे गथे सुइला त चाहिँ उले जे दुई कले उसके कलनीला आ उयो किताब थु पटके सोमु किताब विमोचन चाहिँ हजुर छौ पाली नेपाल भाषा शब्दकोश व जु ठावर हाटन तयार जु खा उकेटा चाहिँ भाषा क्षेत्र जो मर योगदान ब्याचमा शब्दकोशकार सटिमोन जोशी जु पाखे विमोचन जी अनलिपा मेउ यमक ढाउ किताब दु कि जो प्रश्न देका ठोखाले मको ठोखा अजोठी प्रश्न ना एकदमै सुस्माति सुसिम धम्म सम्बन्धी प्रश्न त टुपटि दा किताब यमक ढाइ अभिधर्मी पिटे वना चाहिँ अभिधर्म सम्बन्धी धर्माचार्य बिजापी भन्ते पिनु पाखे विमोचन जीव कार्यक्रम डुबा अरे मेउ छौख महाभग थियो नियम विशुपिनु विनय नियम वो त्यसको महत्त्वपूर्ण वो मरिया ठन चाहिँ अन्यल ठे ज्याचौ सुयाजु सुयामजु कठिया माथु अजोल्ट आठु किताब पिगाले क्लियर कचिगा भगवान बुद्ध जीवन काले ठो नेम दे छु त्यो नि तको प्रसिपन याना केना बिजाउ किताब त ठो विनय पिटे